Achiwi Kamataya Bauping 43 Phungyar BJP MLA intending candidate Kwirung John Miramshang Rihavak Yawada Mass Tree Plantation Rainay Kwika Haira 45 AC MLA Kwira Kishim Bashumna Somdal Kuli Ambulance Akang Ranmi Haira Lidan Li Shong Ferguson compensation Mami Mana the Maringapa Pungshok Haira SBI recruitment language criteria ngajai khwai sa haira Laikhayang Thor Aji we pau Chungsangla Jajo in a pamidale Aji we pau may sa ina nganangurumsa 43 Phungyar BJP MLA intending candidate Kwirung John Miramshang na Thanda Dr. Shyama Prasad Mukherjee wi Kaparazi Bikshop Paningkong Sada Kuung Pangali Mass Tree Plantation Ranye Kwika Haira Ranye Chili 20 DCC BJP ADC candidate Richum Hau Machinau 23 DCC Kasom segment BJP ADC intending candidate Ungreso Jajo Riha segment BJP ADC 20 DCC candidate Yauringa Mashangva Phungyar Mandal Kala Morchas Executive Pingna Wangorumda Lengangching Sharkapung Riha Ramrai Kulen Kala Lamlai Kunau Kuping Hili Tingkaling Ranyeji Kwika Gahaina Hangahai Kuung Pangawi Aunga Ping Village Authorities Kala Yari Katana Pingli Ringapa Ningashi Pongashok Aina Ngasoda Shorkarna Atomwe Apamli Regasang Kwirami Lila Matada Mashichin Gakui Mayang Gasang Kuchungka Leya Kala Itumwilungli Tamgakui Aina Ngasoda Tegakui Leda Regasang Rada Kaleji Matada Shichin Kala Kapa Karaji Pongasak Kangai Ningai Otsakling Sakngaya da Kwirang John Miramshangna Kasatsanga PM Health Card Kala Chief Minister Gi Hakshel Gi Tengbang wi card la semkhui khawai Kala Village Authorities na initiative khumi laga masemrang ga jiping wi report misangkha kathak wi lungli semira da kwira ramshang na hanga Now shinau pingli wartam mathada tamkhui shikhui ngasak khawai ka sahina iwi khamataya kharinna maramba future hi atumne semgi gijina chithada sada hiwi maramli yaruina la katomi luda ramshang na hangsanga Jaina ngasoda itumwinga lei Masi Teragatar Sayur Vayur One Shivar Shanglak Aina Lake Havai, Nalay Kamata, Kala Climate Kamata Wilungli, Oktiva Kavai Wivang Tingrong Lingasang Hila, Yarina Sakta, Kui Kavai Ranye Chili Hangsanga. Phungyar Blockly Leda Clay Central Bank of India Hitchotlak Aina Kwiraga Haina the MC Rijum Hauna Hanga, Kala Phungyar Block Jurisdiction Li Leda Clay Kung Gachivana, Bank Account Shomiser Kavai Hangmi Maron Mamanlu Gachihila, Kasat Sangmia. Development li bank we roll gahak kalaya che aina bank hi yari nela support mathada sasa kala bank with facilities la samangawai sasa da MC Rijum Hauna Ranye Jili kasatsang mi haira Somdal na gaholak aina hongasa Community Health Center wivang ambulance aya 45 chingai AC MLA Kwira Kishim Vashumna Somdal Khui Chairman Pamre Rivali misang haira Ara Somdal CHC na cover gasa kuung kasak taraka ralala CHC with doctors, nurses, kala staff sping na ning kakashak malayliwla matalak ay na od mga kwipay haura da ning gashi masot kami kujina kujungka pongshok mi haira NH202 li kangasun shongfu kani haksang kawai kasali lidan kawi 400 meter nga layland accusation li machang sang tuwa da lidan village headman VS Tipak na achontang Ukhrul Deputy Commissioner li jitay mi haira Ngalay kui gahai chili mashan gasang mang maningla Mongot Chepu wi headman na administrative authority matailak ay na revenue department li ngasolaga litan kali raran compensation ji lokza haira da headman jina hanga Chita da sada hangda klay shongfu expansion wi ot kasali magacha haglak ay na layda complaint sa haira Tibag na gahang atishur da kawi ngalay wi documents kachungka January tarik tarada jishatang Ukhrul disili misang gahaina Jiwi atishur da field inquiry and investigation with officials aina minganing pingzang da April tarik tarada turuk li saga haina da hanga. Field inquiry aina investigation jiwi result arilang raida laifaya da hanga. Land compensation with grant kamili paisa kanom kala mijang gazang aina sada kalay arat haya kala chi mashun nganing da mamayamana kala chitada makamushung ot kasaping chili action kuiran kui palungra kala chiwi maramli matalak aina ngating kui palungra da headman china hanga. Dibag na
National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited Lila Hiwi Maramli Achako Mui May Tarik Makada Kanithang complaint Tasang the NHIDCL authority na complaint Maram with documents la Poda Misang Haira the Hanga. NHIDCL li Migasang documents Pingji Psychology Atang Hanga Hai Ukhrul DC li Misang Ping Hai Gasana the Anahanga. Hangda kalay maram hilila katak wilong li yang sang mikawai kala litan kali miran compensation mikawai aina ngasoda ayin wi azingli action kwiran kwi mikawai kala litan headman aina shimkro wiwang security measures ngaran mikawai headman china pohaira the frontier Manipur wi pau na hanga. SBI li otsa kawai recruitment criteria li maitay tu makhaning atui arai kangatayla zanglaga Manipur wiwang ngakai khang aina language list kathar shok mirada SBI na hanghaira. Tui gahai gachangli SBI na maitay tui kapi gatay hi state recruitment criteria akang sara da shokai gasana. Criterial chili makamaya kala chitada kapung naw na matam gaga tui ji criterial akasada per gahai ji mga yimana da MP Dr. Lorho S. Fozena pongshok da hangahai maram ji ladlushida yang sang mi kawai SBI li chiti kapit aina ngakaw gahai na. Letter chili reply sada SBI na hanga kacha SBI na recruitment wivang Manipuri tui select kasahi state hiwi local kala official language akasada take kui wivang na kala ot kasatharan employee ping na yarui na shigajin atui shijin da mathalak aina customers li chan ngazegrer khawai kan khana khalai wivang na da hanga kala SBI mang machila RBI IBBS RRBS katha organization katewi recruitment process lila chithada Manipuri language recruitment ngarai chada zatnaya the SBI na letter chili hangsanga kagabi wites kasahi kachi wiwang khala chilaga shorkar na group C post ping wiwang interview aina kamatui test mahai milui kachi wiwang na the SBI na hanga langmaida Dr. Lorho na achonthang gachang wi chithili suggest kasa candidate ping with domicile residential certificate kakhui chia Indian constitution wi Article 14 aina 16 ni matung makanda kasa on haira dala SBI wi letter china hangsanga Chita sa ilala Dr. Lorho with letter chili yang sang mida Manipur with recruitment process yi kashina ka ngarai sara kala maitay tui makhaning atui arai kangatayla zanglaga Manipur wiwang language criteria list kathar shok mira sara da SBI na hanghaira. Aya chakama shungripai somray khuping hili vaccination drive kam awareness kwika haira. Medical team li ngasoda MLA Leshio HSC chairman former ADC Thota Shanglai Somi Mayor Awungshi atumbing na vaccination drive ji kwika kamina. Kala chili mi shaka apa trada akana vaccine rakap kwi haira da hanga. 43 Phungyar SC we azingli COVID mass vaccination drive kasali HSC chairman 43 Phungyar SC MLA Leshio keshing na COVID vaccine we magapha ngayaw da khaleji mashit sang papalu bimau magaza khawai psychorana phame kap kaja arihi kap ngrok sersa da yarili kasat sang haira Tangkhul lamli ledak lei rujum now psychorally aju 42 Phungyar MLA Kala Hill Area Committee with Chairman Akasada in the Katongali, Hot Nayagaja, Ajo, Mimau Gazat, Wang and the Mikachunga, Katikasada, Shokai, Wang and Idum Karing Harakla, Saigo put like a chunga leg, Idum the Tessere, Idum the Kredi, Coronavirus night 2019 he, Ratamli, Idum, Kiwi Arihi, Shem Shokai. Even church we kathana being a than lagala vaccine hi shem shok vai se hala ka chunga sak hai jena ara brenda lum sanda idum me kathem medical scientist being athumli brenda ka sat mida aru vaccination vaccine hi athumna shem shok hai vaccine hi kap vai ajur mi ping hi na hili rumor li sitsang laga makap khangai ka chung hale hi idum na rumor hili akjang sada khuidak lai mi la ka chung hale hi ma khuila ari vaccine hi ka tong na khui mi vai prevention is better than cure ka ji hili sitsang laga idum na reda idum khalata vaccine hi kap khui laga idum khalata safe sak khui hi sa sek ji yaru ka tong ali ina khang 7th UGC pay Wivang State we College Oja Pingda Kasanga Pora Gahaiji Shorkarna Kambaya Tuitak Milak Haira. Kalachi we official order la Saturday Tang Shok Mi Haira.
7 UGC pay implement sakavai with government order ji Manipur Education Minister S. Rajan Singh na All Manipur College Teachers Association with Minganing Pingli mi haira. Achiko March Tarik Taruktang All Manipur College Teachers Association with Minganing Ping Aina State Sarkar with Alungli Memorandum of Understanding Sign Sagahai Chili Pan Laga 7 UGC page Achiwi Chulaili implement Sapokhaira da Rajan Singh na hanga. Ayang Azin report Atishur da Ukhrul COVID positive mi Taruk Sampangri haira. Dungrei Junction contact tracing mi Shini Kasali Khani positive Sasaya. Pekhe mass screening kasali mi hang pangada akawi ngchaili mati positive sampanga. Town hall screening center li mi panga test kasali positive masam hangbana. Hamlei khong Wino Bazar Mayotang contact tracing kasali positive mazang samana da DSO we report sampanga. COVID second wave karahili Ukhrul district li arira shungda Ukhrul positive sampanga hai hi ngurum serlaga shashini tharada chiko kashung haira. District li ariri COVID kazamahung da khalai mi hang pangada chiko leidalai. Kala COVID Care Center ina Arishang COVID kagazang hakasa mi tarada aka aya discharge sahira da hanga. Ukhrul district li COVID mimau ina tigahai mi mukada khanika haira da aya ngazin DSO we report china hanga. Achawi kamataya bawing ladluida ngarnang rum shitsa. 43 Phungyar BJP MLA intending candidate Kwirang John Miramshang Rihavak Yawada mass tree plantation rainay kwika haira. 45 AC MLA Kwira Khishim Bashumna Somdal Khuli ambulance aka ngaran mi haira. Lidan Li Shong Ferguson with compensation mami mana da maringa pa pungshok haira. SBI recruitment language criteria ngajay khwai sa haira. Ajiwi pau hian ngachang haira nganada kan tumjai korali so khamia jimik shong sa sarana.